stranih predstavnika dolaze poslanik Velikog Njemačkog rajha, preuzvišeni Siegfried Kaše, i predstavnik Kraljevine Italije, preuzvišeni Rafaele Casartano. Vi ste pozvani da ovdje u Hrvatskom državnom saboru poradite za dobro hrvatskog naroda. Njegovo je najveće dobro danas njegova državna nezavisnost. Radi toga je i najveća dužnost vaša da svoj rad usmjeriti na to da nakon tolikog vremena teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđim ne zagospodari. Neka svemogući spusti svoj obilni blagoslov na vaš rad za čast i za sreću hrvatskog naroda i za nezavisnu državu Hrvatsku. Rođena sam u selu Kruhari kod Sanskog mosta, negdje 4 godine pred rat. 4. dijete sam u porodici Drage i Dragice Delić. Živjeli smo u zajedničkom domaćinstvu sa porodicom mog strica Dušana, koji je imao 4 djece i moj otac imao 5 djece. Kad se osnovala nezavisna država Hrvatska, prvi puta su došle ustaše, nepoznati ljudi, ustaše iz Zagreba. I došli su, vodili su i domaći naši komšija Hrvat Dino Vranić i naš najamni radnik Omer Alagić zvani Omerica. Oni su ih doveli kod nas na krsnu slavu 6. maja na Đurđevdan. Trpeza je bila puna hrane, bilo je puno gostiju, rodbine, kumova, prijatelja, komšija. I moj otac vidio te nepoznate ljude, on im je rekao da sjednu za trpezu i da slave s nama Đurđevdan. Međutim, oni su počeli da prevrću stolove sa hranom, da razbijaju suđe, da gaze slavske svijeće, da gaze ikonu Svetog Đorđa uz psovke, da nam je to zadnji Đurđevdan koji slavimo, jer u nezavisnoj državi Hrvatskoj za četnike neće biti više mjesta. Ubrzo su počela hapšenja najuglednijih Srba. Bio je i uhapšen i moj djed Teodor Prača, taj srpski dobrovoljac iz Prvog svjetskog rata. Bio je i veterinar, učitelj, trgovci, sve ugledni ljudi. Oni su ih smjestili u podrum stare osnovne škole u Sanskom mostu, tamo ih mučili, tukli i na kraju ih vezali u žice i konope, 2 po 2 i u kolonu krenuli su prema Šušnjaru. Kad su došli na Šušnjar, ubijeni su kao stoka, maljem u glavu i zaklani nožem i baceni u jamu. To je bilo 2. augusta na Ilindan u 13 sati. Na prevaru odveden je i moj otac i stric, kao da se jave u opštinu, da idu na rad u Njemačku. Nisu se više nikad vratili. Poslije toga moja majka
naravno ostala je sa 9 djece. Jetrva je prije rata umrla i nije je bilo lako. Veliko imanje, puno djece i rano je ustajala već u 4 sata da podoji krave, da sve uradi. I jedno jutro, to je bilo negdje možda 30. jula, mi smo ovako, imamo kuću na proplanku, ona je odozgo vidjela grupu ustaša koji predvode Omer Alagić, taj naš najamni radnik, i Dino Vranić, i pokazuju sve koje su srpske kuće. Ubrzo je svaka počela da gori. Sa sobom su vodili i grupu žena, djece i staraca, jedno njih 20-ak. I majka je znala da će doći kod nas i zapaliti nam sve. Nas je probudila, izljubila nas, isplakala se i rekla je da idemo u kukuruze koji su već bili skoro 2 metra visoki i da što dalje idemo u kukuruze, tamo nas je sakrila. A ona, mi smo iz kukuruza dalje i gledali, nismo toliko daleko mogli otići. Već je došao Omerica, one ljude, to su sve bili naši rođaci, delići. Zatvorio ih je u štale zajedno sa stokom, polio benzinom i zapalio. I sad moja majka nije mogla da sluša riku Blaga i za pomaganje djece i žena. Ona je izašla iz kukuruza da otvori štale, da pusti njih da ne stradaju. Međutim, na putu je se postavio Omer Alagić i ubio je. Tako da su svi ti 18 naših delića zapaljeni u tim štalama zajedno sa stokom. U kukuruze, čuli smo, ulazio je i Omerica i oni ostali i rekao, ja znam njih, ona je njih sakrila ovdje, 9 djece, sve to treba pobiti. Sve je išao dalje i dalje da nas nađe, međutim mi smo uspjeli da se velike to komple iz kukuruza, to je jako teško pronaći, mi smo se sakrili i tako preživjeli. Predveče oni su izašli, mi smo onda izašli iz kukuruza i ostali smo tako i bez kuće i spavali smo pod onim drvetom. Moja sestra je ubrzo otišla u partizane. Dara i Petar su otišli u izbjeglištvo, a nas 5 vagonima za stoku na željezničkoj stanici u Sanskom mostu utrpali su nas ustaše u te vagone, zatvorili i 3 dana smo putovali bez hrane, vode, gotovi bez vazduha do Jasenovca. Tad nisam znala ni da postoji to mjesto. Tamo su nas iskrcali na otvorenom. Morali smo očistiti ove vagone, bili su puni izmeta i mrtve djece. Morali smo onu djecu mrtvu pobacati u sanu, očistiti izmet jer bi po noći prenoćili u tim vagonima. Preko dana nismo ništa dobivali jesti, nego oko sebe onu travu što je bilo, to smo jeli i tako jedno 7 dana smo ošugavili se, dobili kraste i uši i ne znam šta sve po nama nije bilo. I onda su nas u iste te vagone ukrcali i krenuli smo za Zagreb. U Zagreb, to je bio dom za gluhonijeme koji je pretvoren za djecu izbjeglice. Tamo su nas pod tuš, pa onda sa nekim praškom, smrdljivim DDT-om posipali nas protiv tih ušiju i krasta, obukli neke haljinice i prvi put smo tada, sjećam se, u trpezariji dobili ručak. Ali bilo je mnogo
više djece gladne nego što je bilo tanjura sa tom kašom. I onaj koji je bio najjači, on je uspio da dođe do hrane. A to je bio naš Draško. On je uspio jedan tanjur da uzme i nas petero smo tu kašu pojeli. Malo smo se zadržali u Zagrebu, onda smo opet vagonima za stoku krenuli za Jastrebarsko. U Jastrebarsko bio ograđen bodljikavom žicom. Neki stari memljivi dvorac grofa Erdedija, malo dalje neke drvene barake. Sve je to već bilo puno djece. U logor nas je dočekala upravnica logora, časna sestra Pulherija. Kad smo došli, normalno, nas su prvo ošišali, dali nam logoraške brojeve. Moj broj je bio 97, Slavkin 48 i Radin 98. Muški, moj brat Mile i Draško odvojeni su od nas i smješteni u barake. Časna sestra Mercedes, koja je vodila brigu o njima, stavila im je na glave ustaške kape. Mi smo svako jutro morali da idemo na vjeronauk i vjeronauk nam je držala časna sestra Gracioza. U crkvi i u samostanu Sveti Pavao u Jastrebarskom, to i sada postoji. Dole u kripti često smo morali klečati na kukuruzima, a morali smo dići ovako ruke gore, pa kad bi nas zabole ruke, spustimo, opet odmah dođe časna sestra i digne nam ponovo ruke i produži klečanje zato što smo spustili ruke. Bilo je tamo ljute paprike, pa nam namažu na hljeb ljutu papriku, pa jedemo, pa to nas strašno peče, pa valjamo se dole po podu, plačemo. Pa onda volili su nas tući tako, tri prsta smo morali staviti i sa tankom šipkom po prstima. To bi sva ova ruka natekla od tih batina. Najdraže je Graciozi, koja je bila inače zadužena za fizičko kažnjavanje djece, ne samo za vjeronauk, nego i zato. Ona bi to kažnjavala, skinemo se, podignemo haljinicu, dole nismo imali ništa, preko klupice i onda bi tukla po leđima, po stražnici, dok se ne raskrvari. Obično u posudi jedno ima slana voda, pa bi nekad umakala da to još više da te boli. I sad ja sam sve to probala, te njene na sebi, te njene metode mučenja. Ali zbog čega? Ja sam inače bila mirna i poslušna i dobra, ali grijeh je bio što sam zaspala na vjeronauku. Ali zaspala je i Slavka, i Rada, i ja. I onda nas izveli su pred ustašu i on nam je odredio kaznu Krampus. Odveo nas je u neku prostoriju, to je na tavanu. Mračna prostorija, zaključao nas je i iz nekog dimnjaka izašla je maskirana glava đavla, koji Hrvati zovu Krampus. Da bi se prepali od te maskirane glave, taj Krampus se držao u jednoj ruci bateriju i osvetljavao je tu svoje iskeženo lice, a u drugoj ruci je držao lanac i tuko nas je po glavama. I sad ovi koji su više bili od mene, ima i mrtve djece i sve, jer to jako boli, pogotovo kad udari na pravo mjesto sljepočica, djeca umiru mrtva. Mi smo to uspjeli preživjeti. Sjećamo se jedne djevojčice koja je
uspjela u ruku da uhvati svoje oko kako je udario taj Krampus, udario sa lancem. Oko joj je iz očne duplje izašlo. Ubrzo je ta djevojčica i umrla. Posle toga Gracioza, kad je vidjela da smo Slavka i ja preživele, pozvala je oba dvije nas dole u kriptu, ona je samostana, i rekla da ćemo dobiti 97 udaraca bičem koliko je moj logoraški broj. I počela je najprije mene da tuče, a Slavka je morala da me čuva da ne bi pobjegla. I nakon 50 udaraca kaže Slavka, ti više nisi davala znake života. Ja sam rekla, pa šta je tučete, ona je mrtva. Dobro, onda skloni, a što plačeš? Pa ona mi je sestra od strica. Sad ću tebe nastaviti zato što plačeš za njom. I 47 udaraca je dobila Slavka. Pozvala je grobara Franju Ilovara koji bi isto ujutro rano iz podruma lopatom izbacivao mrtvu djecu, da i mene sa mrtvom djecom ubaci i što dalje van katoličkog groblja, da nas baci u neku jamu. I on je mene, s obzirom da još nije očistio podrum, on je mene stavio dole. Ja sam bila u zapraženim kolima prva dole na daskama. Ali sam ovako ležala jer me bolilo leđa kako me tukla, sve mi je bilo krvavo. I posle je po meni bacana ona mrtva djeca i kad je grobar, ja samo ne mogu objasniti kako sam ja to preživjela. Ja mislim da kako sam licem bila prema daskama u kolima, one daske nisu tako čvrsto jedna do druge, nego malo razdvojene. I da sam ja hvatala zrak i uspjela to preživjeti. Kad je on bacao nas u tu jamu, ja sam sad došla gore, jer sam bila u kolima dole. I kad je bacao po meni zemlju, ja sam počela svojim rukicama sa očiju da skidam tu zemlju. I on kad je vidio, on nije računao da je iko mogao preživjeti, on se jednostavno izgubio sav, bacio lopatu, sve i otišao. I ja sam onda vidjela, nema nikoga, ništa. Ja sam polako, to uvijek pamtim, po noći sam godinama sanjala, to su strašne traume. Faktički ja sam izlazila iz groba. Ali da bi izašla, ja nisam imala dobar oslonac jer hodala sam po mrtvoj djeci. I taman da se oslonim i da gore se podignem, noga mi propadne između mrtve djece, pa onda opet dok se ja iskobeljam iz toga, jako sam teško izašla iz te jame. I sretna što sam živa i izašla, ali za kratko. Odjedanput čujem Rex bandit. Ja se nisam ni okrenula, već je vučijak dresirani na samu riječ bandit, on rastrga sve. Međutim, to je bio čuvar logora, domobranski časnik Slavko Odasović. On je njega na vrijeme zvao da se vrati. Došao je do mene i kaže, mala, ti si htjela da bježiš iz logora, sad ću te ja vratiti u logor, nazad ću te vratiti. I on mene preda u logor upravnici Pulheriji i kaže, ja sam ovu malu uhvatio da bježi iz logora, sad joj vi sudite. I sad se za bježanje iz logora dobije se najteže kazne. Osuđena sam od ovoga ustaše Petra Lovrina da me on lično zakolje. Isto dole u kripti, u podrumu Katoličke crkve Sveti Pavle. Došla sam, morala je sa mnom da me vodi Slavka, da to sve gleda.
da mi kao, bila je i ona Gracioza i Slavka, da mi drže glavu nazad kako bi imao lak pristup grkljanu. Imao je dug neki nož kao kad se kolju janjci. Zabio direktno u grkljan i kad izađe na ovu drugu stranu oštrica tog dugačkog gustog noža, onda zna da je obavio posao. Međutim, kad je meni zario taj nož, ja sam njega gledala pravo u oči, mirna. Niti sam ja plakala, niti ja jednostavno. I on umjesto da zarije do kraja noža, on ga izvadi. Vjerujte, i ja sad imam ožiljak od klanja, to me podsjeća na to klanje, ne mogu zaboraviti. Ali uvijek sam mislila, Bože, hoće li mi iko objasniti zašto ja nisam zaklana do kraja. Ja pamtim jednu jevrejsku djevojčicu. Zvali smo je Ernica, 4 godine je bilo bolesna. I ova Gracioza nije više mogla dočekati da ona umre i ona je nju uzela za noge, uhvatila za noge i odozgo onim kamenim stepenicama je vukla, tako da je na rub onih oštećenih stepenika udarala glavica tog djeteta i dok je došla do dole, sav se mozak i sukrvica po stepenicama to razlilo i tako je to dijete stradalo. A moja Slavka nju su tražili da očisti posle vodom i krpom te stepenike. To se sjećam, to mi je nešto ostalo. Neka svemogući spusti svoj obilni blagoslov na vaš rad i za nezavisnu državu Hrvatsku. Poslije oslobađanja dječaka od 4. kordunaške brigade 26. augusta 1942. primijetila sam da dolaze neki ljudi i odvode djecu. 1944. godine u proljeće mene je iz logora odveo u Zagreb čuvar logora, domobranski časnik Slavko Dasović. On je tražio muško dijete, pa kaže ova časna sestra da ih nema, nego ima djevojčica i dovela nas nekoliko i on kaže ne sviđa mu se ni jedno dijete i već da pođe i ja za njim i uhvatim ga za ruku i kažem uzmi mene, bit ću ti dobra. I pogledam ga onim svojim očima. On kaže a kako se ti zoveš? Kažem ja 97. A onda ova upravnica kaže ona je već zaboravila svoje ime. 2 godine se odaziva na broj, ali imam ja njen karton. Kad je ona došla u logor, ona je znala sve o sebi reći, da se zove Zorka Delić, da je otac Drago, majka Dragica, da je rođena u Kruharima, samo nije znala reći koje godine ni datum rođenja. Ništa, kaže, ja ću to njoj svakako sve promijeniti, ali to je za mene bilo vrlo značajno jer sam ja tada ponovo čula moje pravo ime i prezime koje sam zaboravila. On je mene izveo iz logora, doveo me kod neke svoje prijateljice, Micike Čop, ona je rodom iz Sarajeva, nosila ustašku uniformu, radila je kao i on. I nije baš, kad me je vidjela, kaže, jer smo se dogovorili da dovedeš muško dijete. Ova mala, na što ona liči, to je pravo bosansko čudovište. A ja sam imala, još sam bila lijepa, imala sam šeširić i oko vrata maramu da mi se ne vidi taj ožiljak.
Međutim, kad sam skinula šešir, puna glava mi bila krasta, a ispod krasta one gnojne, one se kotile uši. I kaže, nosi, vrati je nazad, ja neću nju da primim u kuću. A kaže njoj Slavko, nemoj Micika, nemoj tako, pusti je, mi ćemo nju izliječiti i bit će ona dobro. I tako sam ja ušla i tu prvu noć pomokrila sam se, sanjam iz jame da izlazim, sanjam sve i pomokrila i Micika kaže, evo vidiš kako će biti sve u redu, sve sad smrdi na mokraću i jastuk i čaršaf, nego ti nju razumi, odvedi je dole, zaprijetio je da to više, da ne mokri po noći. I on je mene u lift uveo i sa ovim reksom, sa čukom i u dvorište, neko usko i dugačko dvorište. Na jednom kraju je mene ostavio, na drugom on sa reksom. I kaže reksu, reks, bandit. I on poleti prema meni, sruši me, slično kao i u Jastrebarskom. I on njemu da komando da se vrati. Eto mala, da znaš, ako budeš još mokrila, ja ga više neću zaustaviti, nek te dokrajči pas. I tako sam ja onda jadna po noći sve se budila i sve da bilo me strah da me pas ne ubije. Ubrzo je moj posvojitelj odvezao me kod svoje sestre Jelke u Gajevo 18 i on je nestao. Ja nisam znala ni gdje, ni šta je. To je bilo već jesen 1944. Jelka je bila jako pobožna, išla u crkvu, morala sam i ja s njom da idem u crkvu. Dala me u samostan kod časnih sestara u 1. razred da završim škole za časne sestre. U 2. razred je već došla civilna učiteljica i bilo je već sasvim drugačije. 1946. Dolazi moj taj posvojitelj, kaže da je bio u zatvoru i da je pušten, a da mu je pomogao zbog nedostatka dokaza, da je osuđen za zločine u zapadnoj Bosni, ali je zbog nedostatka dokaza oslobođen. Ali kaže, mogu zahvaliti i Joži. On mi je pomogao i zahvaljujući njemu ja ću i otići u Ameriku, a da za ništa ne odgovaram. I onda 80. godine, kad je već bio star, u 85. godini, vratio se da umre u Zagrebu gdje je rođen. I u domu za penzionere u Dubrovama je umro. Prije toga, kad sam dolazila da ga obiđem, rekao mi je da se jako u mene razočarao, zato što nisam dobra katolkinja i Hrvatica kako je on to htio. Posle rata Omer Alagić, on je kao ustaša borio se protiv partizana, i uhvaćen je u jednoj akciji. Doveden je u Sanski most i već je tad Sanski most bio gotovo oslobođen. I onda su svi pozvani kojima je on nešto radio da mu se svete. I najviše bilo starih žena, napunili one seoske torbe kamenjem, pa udari jedna, ovo ti je za mog sina, ona druga, ovo ti je za mog, pa imao je brkove, pa mu neko iščupao brkove. I sve je to on podnio, ali kad je došla moja sestra, 14 godina bila je u partizanskoj uniformi, imala pištolj. Kad se ona pred njim, on je kleknuo i kaže, Nevenka, nemoj me ubiti. Zna da je nama najviše zla učinio. Ona je izvukla pištolj, tražila je svog komadanta da je odobri, da ga ubije, jer kaže da osjeti našu majku i sve ostalo zašto je on kriv. Tako je Omerica stradao. I to se nije smjelo o tom pričati posle rata. Pa do skoro, do ovih dana, eto.
Ja sam u Zagrebu završila 7-godišnju školu i gimnaziju. I poslije rata ja sam se sve do udaje vodila kao Marija Dasović. Rođena u Zagrebu od oca Slavka. I 50. godine u razred je došla, ja sam uvijek u zadnjoj klupi sjedila sama. Svi su oni znali da sam ja ratno siroče. Uvijek sam nosila od Crvenog krsta one haljinice. Sa mnom nije htio niko sjediti. Ali došla je jedna učenica, Savka Delibašić. Otac joj je oficir Jugoslovenske narodne armije. Sjela je kod mene u zadnju klupu. I sad ja kod Slavke idem tamo, upoznam oca, majku, svi oni tako su topli, fini. Prvi puta tako da neko sa mnom drugačije se ponaša nego do sada. I Slavka kaže da ona ide ljetos u Slavoniju, u selo Čaprgince, da je to selo potpuno uništeno i popaljeno i da se sad vraćaju, obnavljaju kuće i vraća se deda i baba njeni. I ja sam išla s njom tamo. I kad vodio nas je njen otac, taj Jovan Delibašić, pukovnik je Kad smo došli u Okučane, ja vidim autobus jedan, Okučani Sanski most. Ja kažem, čekaj Jovane, ja ću sjesti u ovaj autobus, ja idem u Sanski most. Pa koga imaš tamo? Pa ja kažem, ja sam tamo rođena. Pa nisi nikad pričala, pa ja ne smijem to nikom ni pričati. I kaže, ne možeš sama, ja ću s tobom ići. I deda je došao po Savku, ona otišla na selo, a mi otišli u Sanski most. I u autobusu pita Jovan, Ljudine, ima li ovdje neko od Delića? Kad javi se jedan Gojko Delić. Kaže, ja sam Gojko Delić, evo, vodim vam vašu rodicu Zorku. Ma nije ona živa, mi smo dobili podatke da je stradala u Jastrebarskom. Njena sestra je bila u Crvenom krstu, dobila je te podatke. Nije ona živa. Ma jes, kaže, evo je. I on mene zagledao i sve, pa ličiš na oca, pa stvarno, joj, pa cijeli autobus, onda svakoga zna ovo. I došla u Kruhare, našla sam Petra, on obnavlja kuću, doznala sam moja Nevenka da je u Nikšiću tamo, da će doći, kad čuje da sam živa, doće u Zagreb da me posjeti. I tako sam ja sama, inače ne bi nikad Nevenka došla, ali su joj rekli da ja nisam živa. I onda Petar, moj brat od strica, je nju obavijestio u Nikšiću da sam ja dolazila, da sam živa. I onda je to bilo negdje ljeto, ona je već nakon mjesec dana došla u Zagreb da me vidi. I onda gleda one sve slike, a moja sestro, tebi još nema oslobođenja, ti još živiš isto kao u Jastrebarskom. A onda Jelka nosi fotografiju, ja i moj posvojitelj, njen brat, u domobranskoj onoj uniformi, kaže ovo je Zorkin otac. A ona šakom udari ono staklo, razbije ono sve. Šta vi meni govorite, da ja ne znam ko je Zorkin otac, kaže. Nije fašista njen otac. I tako, kaže, spremi se, idemo za Bosnu. I kažem ja, nemoj Nevenka, ja sam obećala Jelki da je neću ostaviti, ona je sama. Meni nije loše kod nje, nisam gladna, ne tuče me. I kaže, Nevenka, ti si meni 10 godina života oduzela. Vidim ja da si ti već malo, promijenila se, da nisi ona sva. I tako otišla Nevenka i ja ostala sa Jelkom i dalje. Ubrzo u Zagrebu na odsluženju vojnog roka, mladić iz Mostara, profesor književnosti, Vlajko Skiba, služi vojni rok. Čim smo se upoznali, to je bila ljubav na prvi pogled. Međutim, on je imao sa mnom dosta problema. Kad je mislio da je to sve normalno i rekao mi da je normalno da mladić i djevojka se i zagrle i poljube i uhvate za ruku, ti na to sve nisi pristala. I tako sam nisam znao objasniti šta je to kod tebe, zbog čega.
Ali ja u stvari, taj izliv te nježnosti, to je meni strano bilo. Ja jednostavno kao divlja, nisam na to navikla. Pa kad neko meni priđe da me zagrli, ja se odmah, ja to i danas znam instinktivno. Jer jednostavno, kako sam majku izgubila, mene više niko nije ni zagrlio, ni poljubio, ni to 15 godina tako. Čim sam završila gimnaziju, došao je po mene da me vodi u Mostar, ali ja sam njemu rekla, znaš šta, ja sam obećala Jelki da se neću udavati, a ne znam kako ću je ostaviti samu, može li ona s nama u Mostar? Kaže, on može. I tako je i Jelka. 22 godine je bila u mojoj porodici, živjela u dubokoj starosti, je umrla. Nakon što sam bila pozvana u Jastrebarsko, to je međunarodna susreti pionira Jugoslavije, tamo sam i govorila prvi puta, 79. Niko mi ništa nije rekao, ni šta trebam govoriti, ni šta ne trebam. Ja sam samo govorila, kako se sjećam, kako me je gracioza tukla. Ali to je tako sve bilo neobično, mislim. Kad sam ja završila, puno djece je plakalo, sve to tako, pa onda mi bilo žao što sam i rasplakala, ja to nisam htjela da, ali oni su to doživjeli jer je to stradanje djece. Ova vrata, ona su strašno škripala i ja i dan danas kad negdje neka vrata nisu podmazane, ja se odmah sjećam ovih vrata, koliko je to meni ostalo u sjećanju. Taj grobar, ta mrtva djeca, lopatama, neke velike lopate, izbacivali tu mrtvu djecu iz podruma. I kad sam završila, sjedla sam u prvom redu i sad se sjećam. Do mene čestita mi Mile Trkulja, komandant 4. kordunaške brigade, i on dobio poziv za te susrete, a do mene Dragoje Lukić, organizator tih susreta. On je bio predsjednik SUBNOR-a Jugoslavije iz Beograda. I mi čestita, a Dragoje Lukić kaže, a joj, šta si ti uradila? Ja gledam šta, ti si nama upropastila sljedeće susrete. Zašto? Ovdje se ne smije govoriti o zločinima časnih sestara. Eto, nisam se sjetio da ti to kažem na vrijeme, a ti ko mutava samo kako su te one tukle. Ovako, ne smijete umrijeti do sljedeće godine. Do 7, je li tako? Jer je 70. godišnica oslobođenja. Aha, sredio. Pa tu je logora bio. Eto tako. Dečki, sretno. Nisi mi dao. To se nije smjelo o tom pričati posle rata. Pa do skoro, do ovih dana, eto.